Dobro, meni je malo. Aikido je japanska borilačka veština nastala kao skup novih znanja i veština iz domena borenja i samoodbrane. Aikido je jedna od najobimnijih veština od poznavanja ljudske anatomije i fiziologije pa do same srži Aikido, odnosno tehnike samoodbrane. Pored toga, Aikido se drži i elemente duhovnog i moralnog izdizanja jedne ličnosti, tako da ukoliko vašu djecu dovedete na trening Aikido, neće se razvijeti samo fizički, već će mladen voditi računa i o razvoju njihovog karaktera. Nije, nemam pojma, ne znam šta je. Nije sad, ja mislim na prezentaciji to je bilo, ali trenera kod njega, ne mislim bojno. Sanja. Danas se Aikido u svetu školi Kenshin izučava se tradicionalni japanski Aikido kroz telesne tehnike, školu mača, školu štapa, kao i sistem nož, pištolj i palica i jedinstvenu školu dva mača. Ono se predstavlja srž Kenshin škole je to da se u Kenshin školi Aikido postaka izradnje država. Čuti, vidjet ćeš sad kad bude mlađi. Kad krene da baca elegantno. Pa ja sam upravo put rekao, što neko testirao, brate. Ajde, Kiro. Nemoj Jerosa, brate. Jesi gledala malo pre? Najviše pada. Ti ono treniraš, ne bi mogla, izubijala bi se. Ajde Marko, jako, Marko. Da. Eto vidiš. Šta je influence, brate?
se brukaš svima. Ajde. Joj, oni su nam. Ovo dvojica su brzo. Ma svi su bre, stari. Go! Jak? Ajde. Hoćeš ja? Ne, bolje ovako na visini. To više dobro. Ajde. Go, jak? Estoy pensando en ti. There's just huge contradictions. Dobro. Been happy feeling sad. All the memories we've had. Yes, you know it's true. Bravo. I just can't stop thinking of you. No, I just can't take all the time that we spent together. Jak? Vidio, budiš telo, mora da bude samo na... Ajde, go! Pa realno. Najbolje zna inače. Ne, ovi su najbolje, realno. Jedan aplauz podrške za najmlađe članove. Ajde, Petre, go! Bravo. Skandiraj. Kako ne, bre. Ne, veruj mi, svaka je teška, majke mi, ja znam, bre. Bravo. Ne, bre. Ne čuju ga, razumiješ, zato ga gledaju ovako. Tako, bre. Tako, jako. Neka ne brate. Škola Kenši ima poseban program za dečiji uzrast od 5 do 7 godina, program za decu do 13 godina i program za starije. Gornja granica za treniranje aikido ne postoji jer aikido nije takmičarski sport, već rekreativna borilačka veština. Škola Kenši nalazi se u bloku 38, pored osnovne škole Ratko Mitrović. A cigani su uvijek tu. Arena je I po jutru su uveče. Da god ima telefoni, Dobrodošli ste na probni besplatni trening. Dovedite svoje dete ako želite da se fizički i mentalno pravilno razvija, pošto u školi Kenši se ne bave samo fizičkim razvojem vašeg deteta, već brinu i o razvoju njihovog karaktera. Moraš valjda da pokažeš da nije zaboravio. Okej, nema frke.
radim tehniku sa njom. Još posle treba da padnem 3 dana. Svi su dobri. Gledaj sad kako leti. Ovo ga otresu svaki put. Evo. A moje je do jaja za bacanje. Znaš kako dečko pada? Ne znam sada pada. Evo, najbolje pada. Evo. Opa! Inače u Aikidovi ovako atraktivni padovi nisu obavezni, ali onaj vežbač koji je u pad poziciji pravi praktično skok na ruku da po drugi ne bi slomio ruku. Znam ja dosta tehnika. O, vidim da je moj to. Dobra, ne kako to. Sad otvorio klub u Leštani, nije Leštani, Edinama, svoj klub otvorio. Dođe drugi dan, sad će nešto početi. Sve je drugi put, on je već iskušen. On je radio sa Ninom. A sad će manje ono, što boji. Nemam pojma. Inače, jedan od ciljeva Aikido je da snagu i inerciju protivnika okrenete protiv njega, namjerno se sklonite sa puta i da izvorite da mu nastaje. Ovo je bio nakon trener, Čuti, gledaj ovo. Vataj, vataj. Vataj. O, fiksacija, fiksacija. situacija u moru i ostati se